Y epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri naestretara jarren kanpaina honetara. Eta suposatzen dut eskabenak egongo direla zonalde honetatik. Eta saiatuko gara eurak akabatzen, mentzat Molder klana pikutara bidaltzen, helburuak ere lortzeko eta bar. Eta uste dut hemen hegoaldea esartatzen da. Hemen munduaren beste aldean hor zonalde morea gurea dena. Falta direla 5 txanda. Bale, 5 txanda eta horregatik ditugu armadak hemen ingurak zaintzen, eta hemen hori segada moduan bada espada. Orduan, zer egin genezake? Hemen erreklutatzen gabiltza. Egin genezake falange antzeko bat. Eta hemen dagoen armada These are dark times. zalditeria garrantzitsua izango da. Jarri ditu hauetako bi. Urrengo txandarako. A ber, hemen hori urrengo txandan izateko. Malekit hor dago nahiko urrun, eta gu hemen gaude apur bat hori kontrolatzen, beraz txanda pasengo dugu. Bai, hori dago hor babesteko zonaldea. Proud daughter of Athel Lauren. Nahiago dut eutxi zago baten moduan, eta etzaiak erasora badato zeurak erasotzeago, gu erasora joan aurretik. Erazten badugu ondo, galtzen badugu, galtzen dugu. Agian Markusi eraso genio saioke. Ona bagoaz erasora irazteko aukerak ditugu. Show them doom. Make Ariel and Orion proud. We will seek bloody Blessing vengeance. of the forest. Spellweaver of Athel Lauren. Vale. Joango gara mugitzen, karon karbrenden zaigu. Hemen Highball. zara. Finding pathways. Ridiculous.
My colonels. Vale, norbait niveles igo da. At your service. Vale. Hau garrantzitsu izango da. Eta pentsatu dezaket hor ere eskauenak egon daitezkeela. Baina, bueno, hori berandago jakingo dugu. Malekit ez daki non sartu den. Antoraken Lady of the Glade. At your service. jarri dezakegu hau. Hori hor. Vale. I am ready. Hauek horrando daude. Woods. Ezin dugu ezer gehiago egin, ez daukagulakoan barrik. How can I assist you? I am ready. Listen. Vale, eta txanda pasa ingo dugu. Emaitzemean izatez berdin zait. Espero dut Molder klana bakarrik asentamentu bat izatea. Eta hori izatea. Erdidik kendu alba ditugu asko ere hobeto. Zuri. Bizitza gehiago. Lady of the Glade, at your service. Hori hor utziko dugu. Katra jamar gara ona. Kindred to battle! Zot. No. What do you need? Eta agian egingo dugun hemendik izango da. My journey begins. Erasotu honen laguntza izango dugu. For the Kadai! Hortu These are dark guretzat. times. Vale, Mulder klana joan da How can I pikutara. assist you? Ariel. Zu etorri behar zara. Orrantza.
Ez, Ariel bakarrik. Bai. Hemen, sorginaren zonalde honetan. Of the Fey folk. Hiru txanda bakarrik. Ezin dugu ezer egin. Orders? Proud daughter of Athel Lauren. Txanda pasa. Molder klana joan da pikutara. Gu ja elfo ilunak ez dituko erasatuko. Ez egu komeni gainera. Can I offer assistance? Zuek, Starting honorra, out. zuek Lady of the sartu hor. Azrael. You need me, Lady of the Glade, at your service. Horra heldu beharko ginateke zuek horor zaudete. Zonalde hau babesten eta bar zuek hor ondo zaudete. Bai, hor Ariel sartuko dugu. Bai edo bai. To wait. Bitzanda. Ezin dugu hemen ezer egin. Highborn! Hor berdin zaigu, eta hori hor. Elfilinen kontra ez gara joan. Hongo gara hor Adi, erasoren bat egin nahi bari dute eta bar. Vale. Eurak erasora badatu este defendatuko gara, ez dela ez da pentsatu ere. Weakling. These are dark times. The forest. Hor ezin dugu ezer egin. You called? Hor ere ez. Hor ez dugu ezer egiko, txanda pas. Eta honekin suposatzen dut gure lehendabiziko rituala beteko dugula.
Molderkan aplikuta bat eta bi. Orain joan gaitezke. The queen in the woods. Ariel zu etorri. Nature provides her bounty. Egin dezakeguna da Gron Destroy erasotu. them. To arms! Athel Loren! Vale. Hor niveles igo da None pertsonai shall bat. live! 8. nivelean. Horra. Tala hor ondo gaude. Hor babesten. Hor Ariel sartuko da. Eta hemen egingo duguna izango da errituala aktibatu. Bigarrena. No hay tiempo que perder. El ritual ha comenzado. Pero unos ojos malignos observan. El Scavendrop pretende capturar a Ariel, pero subestima la furia de sus guardianes. Cualquier elfo silvano moriría 1.000.000 de veces por su reina. Wow. Naestra eta Raja. Lehen daizi joango zare. Naestra eta Raja. Joango zarete horra. The Sisters of Twilight. It will be a glorious battle. This is the life. This is the price you pay. Looking for a fight. Clown Molder pikutara. Clown Molder zen joan pikutara indela denbora nahikotxo. Ona. Hau ez. Magiaria resistentzia. The Mother Goddess guides me, Zua joan. garlanded with flowers. Horrantza. Commune. Hor ez dugu ezer gehiago egin behar. Bueno, bai, teknologia. Txanda pasa.
Ez gu ere zer ez gara joango. Wood Elf Spellweaver. Ondo gaude. No mercy! We'll retrieve it from your corpse! Orders. Lady of Athel Lauren. Ariel, badaukazu zure egin beharra. Zuek ere joango zarete horra. Moving with grace. We fight for the forest. Make it quick. Make them scream. Naestretara jan. Zuri hori zeo zer jartzearren. Present. Mugitu horra. When do we fight? Only when necessary. I seek prey. Horra. Mendenak bete daude. Txanda pasa. Ariel badator gure gana, pizkanaka, pizkanaka. Athel Lauren bids you greetings. Don't Ariel has been watching you for some... Ez dugu, ez gara eurekin txartera mango. Gainera hor gure egin beharra eginda dauka. A dance of roots. So bored. So impatient. The waker of trees. Itzuli horra. Inbazio bat non. Growth and life. Ariel badator. Pizkanaka, pizkanaka.
eurak erasora datoz etor daitezela. Guk sentatuko gara gueda defendatzen. Gure helburua beste bat delako. The Hau mother egingo goddess dute guides bizitza me. eurengatik. Strike them down. We fight for Athel Lauren's future. Accept this fate. The woods protect. Bring the blight. For the kingdom. Behintzat hau Queen in the gelditzen woods. badira hor minduta. Eta orain hauekin. They will know order. Battle, a regrettable necessity. Accept Ariel's will. Serene Nestra. Tempestuous Arahan. Seeking purity. Ongo gara horra. Onward! Together! Sanctuary is ours. Txanda pasa berriro. Pinpilin pausa badator gure gana. Almendar gehiago. Find me in the war room. Queen Ariel! Isha's blessing upon you. Hor ondo gaude. A ber, hemen Sildrator. Bueno, galtzen badugu ere berdin zaigu. Txanda pasa.
Katrania lezioa da. Urrengoa dragoia. Tenrabil. Twin defenders of the glades. Communing with the forest, awaiting bloodshed. Vale, hiru txanda. Txanda pasa. Ever queen. Vale, hau... Ondo gado eren ez gaudelako ez guden ez inor. Ritual bat egin dugu, Molder klana bidali dugu pikutara. Luren. The queen in the woods. My people shall blossom. Bi txanda. Zergaitik. Bueno. Alariels, I will weigh what you have to say and the merit of your actions. Understood. Mistress of the all are welcome in my court. Serving the gods. Bakarrik, urna esaten bakean. Vale, txanda pasa. Speak quickly. Fear not. We will. Gaina ordaintzen dit. Perfecto. Isha's grace binds me. Inseparable, invincible. Ariel. Armada gehiago, hemen horiek ondo daude. Zonalde hori berdin zaigu. Ondo. Conforme. Guk ez ditugu erasatuko. Eurak erasatzen bagaituzte, bueno, gu defendatuko gara, normala den heinean. Zuri. Bigarren nivel.
A ber. Bueno lagunak bi erritual egin ditugu. Uste dut hemen utziko dugula atal hau. Eta saiatuko gara hurrengo atalean, azken bataia hori irabazten, eta horrela kanpaina hau garaitua izango genuke, beraz, hurren arte, agur.